Oh, can you all sing in the presence of the Lord? Kosi sihlangene, we are in your presence, God. Echo, Isamanje, Manje, Singene, Singene, Embusweni, Busweni, Oako, Kosi sihlangene, sihlangene. Praise, we honor you, God. We welcome you, Holy Spirit, this morning. We invite your presence, God. We say, come into our midst, oh God, and move in our midst, oh God. In the mighty name of Jesus, Father, we welcome you this morning. Father, we welcome you. Holy Spirit, move like you never did before. Oh, Holy Spirit, this morning, we lay our lives before you so that you can lead us this morning. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. This morning, oh God, we just want to say, God, you are welcome in this place. 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 Move like you never did before. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. This morning, oh God, we fix our eyes unto you, oh God, for your author and our finisher of our faith, oh God. In the mighty name of Jesus. Father God, we thank you. Thank you for your presence this morning. Thank you for your presence, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, we welcome you, God. We welcome you, God. We thank you, Jesus. We thank you, God. We thank you, Jesus. There is nobody like you, Holy Ghost. There is nobody like you, Holy Spirit. Thank you, God. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you for your presence. We bless you, God. We bless you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Tate Kima Yaka Kawe Utwanetri Gito Riso Tate Kima Yaka Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Holy Spirit. There is nobody like you, God. There is nobody compared to you. We thank you for your presence. Your presence is heaven to us. We thank you, Lord. We give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. Ooh, yeah. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Luseng haletsatsi ka rata ho dumedisa phutho ya ntate modimo ka lebitso la morena Jesu Kriste. Amen.
Okay, ya emeng ka pela lona mona ba sa mo tsebeng ke Malifu kwa ha Molefe. Ke tlo ba MC ha letsatsi lena la ka jeno. Amen. Praise the living God. Amen. Okay, ke rata ho amohela phutho ya ntate Modimo ba bohle ba khonneng ho ba teng ka hara rona ka lebitso la Morena Jesus Kriste ke re ikutlweng le hae le amohelehile. Mme ke kopa ho bona ba e leng kgetho la pele ba kopanela le rona ka hare ho ntlo ena. Ba emise matsoho fela. Re a leboha, re a leboha, re a leboha. Amen, amen, amen. Mama re a o amohela ka hare ho tshebeletso re o amohetse lapeng la rona re ikutlwe lokolohile se etsuwang ka mona ho se etse ka mona mosebetsi wa rona go phamisa lebitso la Modimo fela ha hona se seng se ha re dansa o tanse le rona mama ha re rapela o rapele o amohelehile ikutlwele o le hae re a leboha ka o be teng wenze kahle wa fika nawe lapha re a leboha. And then ke tlo fetela di announcementeng. The announcement tsa rona di eme tjena. Re tla ho COVID protocol. Phutho ya hopotswa hore ya pare di mask. Re khipe di mask tsa rona and re khipe le stulo se o leng haufi le sona hore re etse social distancing. Unless ile hore re family re stop picking ntlong e one and then re kana ra dula fela. And then ya bobedi kids ministry iteng kwa Green Hall ikala ka 8:20 ministry wa bana and then ile youth ministry iteng ka 10:00 ko Green Hall ba itse ba bona and then ka laboraro ka 6:00 phutho ya hoputswa hore ho ntse hona le thapelo mo WhatsAppong ba sa tsebeng ka yona ba ka nna ba fa ausima tshehla kapa moruti khomotso di phone number tsa bona ba eda mo WhatsApp groupung ke group ya thapelo bazalwane. And then re kupua hore ka mora tshebeletso re join di small group re di small group di tlo sala and then yeah okay re tlo kopa re ya ho praise and worship jwale re tlo kopa worship team re praise e worship thanks di ibasa madi halita hanya tifelo di basa ili sitari Hey
Clap your hands for Jesus. Hallelujah. Yizela bafo mama, yizela. Bengithi mna ngizobona abaTswana beyenza into zabo xa beyiyizela, ngibona abavenda, ngibona amaXhosa, sibone konke nje. Awuyiyizele manje ushaya into zakho ba. Awuthi awushaya izandla ukuthi 1 Jongi neighbor yakho ithi umhle neighbor, you look so good. You look so good. Look at your neighbor and say, neighbor, you look so good. Hallelujah. Ujesu phakeme. Andiniva. Shaya izandla, asa. Look at your neighbor and uthi neighbor uvakali. Itamkuva neighbor. Keep your voice lapho, keep your voice. Hayibo. Yesithi uJesu phakeme. Uphakeme. Mjonga pha kum neighbor. Uphakeme uJesu ne? Khawujonge ndimhle njani? Kungoba uJesu uphakeme. uJesu phakeme. Uphakeme. uJesu phakeme. Unamandla
Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ako shebe motsong a pila ha mo or abshin. Abshin. As I understand or hi. That means good morning. Abshin. Hallelujah. 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 Jesus. Vuma, voma, vuma, voma, vuma, voma, oh, sindiswe, oh, vuma, voma, vuma, voma, vuma, voma, oh, sindiswe, hawe. Yes.
His promises are yes and amen. He's not a man. 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 Oh, wamunkulunkulu akaloyi koyi ungu Thixo akaguquki uThixo usoloko enzinzekile ngoba yena unguThixo mthandaze ngomonde bambelela kuye ngoba yena unguThixo unguThixo nenyaniso 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 unguThixo onenyan Jwale ka gama, ilabalabela metsi a sediba jwale ka gama ilabalabela metsi a sediba jwale ka gama ilabalabela metsi a sediba jwale ka gama ilabalabela metsi a sediba moya waka ulabalabela modimo waka moya waka ulabalabela modimo waka moya waka ulabalabela modimo jwale ka gama ilabalabela metsi a sediba Hallelujah. Hallelujah. Mara o ka re ha re celebrate heritage ka jeno. Bomme ba re tima modidietsane, bontate ba re tima mogolokwane, ke tsebo go etsagalang. Mara maybe ha o shitile o tlile re binela mo re tla bona gore batho ba heritage ba celebrate setso ka nnete. Re a leboga choir. Jwale re tla nakong ya monehelo. Ke tla bala lengolong la ba Korinte, 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Ba Korinte ba borobongo go tloga ka temana a leshome. Yona e ba le ha tjena. Ya ba ballang mojadi ka peo le motho ka bohobe a tle a je. O tla lisitsa mme a le atisetse se jalwang ke lona.
tlise ditholwana tsa ho loka ka ho lona. Le tle le ene ka hohle mme le tsebe ho fana ruri e leng ntho e tla etswa teboho ho Modimo ke rona. Okay. Zalane re tle nehela ke re. Ha o tlo nehela ka jeno ne ke kopa hore hore ho be pelong ya hao hore hona le motho a hlokang, hona le motho a senang hona ene a sa iketsise e le ka mabaka a bophelo. Ba bang ba na mosebetsi ba lahlehetswe ke mesebetsi, so ne ke kopa hore ka jeno ha re tle nehela bazalwane o etse nelo ha o ne o tlela ka 10 rand o nehele ka 20 rand o nehelle le yo la senang hona ka jeno ho tle Modimo a tle a o atisetse ene ha re tlo nehela tsatsing la ka jeno ne ke kopa hore re hopoleng le ba senang hona, ba senang hona ba la ka le ho le moyeng wa bona hore le rona re a batla empa ka baka la maemo a bophelo ha rena bona. So re kopa ke tlo nehela Imasiko yinkwao ikenza osi wao imasiko yinkwao ikenza osi imasiko yinkwao ikenza Izwa imithandazo yethu Kusizwa imithandazo yethu Nkosi sigalela thina dusa polwayo osizwa izwa
umhlaba wonke wengamele wonke umhlaba namhlanje sithi phakama ey'mpilweni zethu emakhayeni wethu emisebenzini yethu Nkosi yami wengamele Nkosi yami wengamele Nkosi wena wengamele wonke umhlaba sithi phakama phakama Nkosi yami phakama Nkosi yami phakama Jehova phakama Jesu phakama esithi phakama Nkosi yezulu siyakucela 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 Jesu siyakucela siyakucela wena uphakeme 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 Nkosi uphakeme Jehova uphakeme Jesu uphakeme Jesu uphakeme Nkosi yebo yebo Nkosi yami wokumhlaba hallelujah yes Jesus
Lord, we thank you. We give honor and glory to your name. Lo sengona tlotla yohle modimo o tshwanetse ntate wa ka ya lokileng mahodimong le lefatsheng modimo wa ka ha yo ya tshwana le wena lo seng o modimo ya kopanang le bana ba ona bakeng seo ba leng ho sona modimo wa ka o modimo ya kgonang ho rarolla tseo rona re sa di kgoneng ntate wa ka ya lokileng lo seng ka jeno pheta hape o bue ka lentswe la hao maphelong a rona modimo wa ka mo ba wena ya lalela baba. There is no God like you. Hayo modimo ya kgona mo mamela batho modimo wa ka empa wena you are able to converse with us all, Lord. What an honor it is that you have given us. Modimo wa ka ke leboha hore you have given us a free will in us. And you say to us, choose and choose life. Lo semana ntate wa ka ya lokile re le ba bophelo modimo wa ka bo re fileng bona ntate wa ka ya lokile o pomwe bophelo ba ngwana hao e molemo o semana ha ka jeno ka lebitso le letle la Kriste morena. Amen and amen. You may be seated in the presence of God. Ya dumedisa o semana lebitso le letle la Kriste morena. Amen. Be greeted this morning in the wonderful name of Christ the Lord. Ke o seng o tle ho ntswe ke Jehova ro re nyakalle ho ona. It's a beautiful morning that the Lord has created for us to rejoice and be glad in it. And I advise you how to have a notebook, make use of it, because what I will say, it is so vitally important mo bophelong ba hao ba bo Kriste. Ke o kgothaletsa hore ha o tshwere bukana ya hao ya dintlha o no etsa jwalo hobane se tla etsahala ka kwano se bohlokwa haholo. I'm going to preach the vision of the church. Ke tla rera pono ya kereke. A ke batla ho bua ka pono ya kereke ke batla ho rera pono ya Ha kereke. ke no bua ka pono. I'm not going to talk about the vision, but I will be preaching A ke about batla ho the etsa vision. presentation ke batla ho rera ka yona. I won't be presenting it, but preaching it. And then now when you miss to understand this part, Ha o sitwa go utlwisisa karolo ena, o tlo lahlehelwa kore karolo ya hao ka ra kereke keng. you are going to miss what is your role in the church. Re leba modimo bohle ba leng teng bakeng sena. Who is your first time? God bless you. We thank God for all who are here in this place, even those e leng tsatsi la bona la pele. Modimo a le tlhonolofatse. So now re kereke e tsamayang ka ho dumela hore re holwa ke moya o We halalelang. are the church that moves in believing in the Holy Spirit. And we believe so modimo a se beha maphelong a rona, we move with it. Re dumela that what He has placed in our lives, re tsamaya ka yona eo. Now we are going to start re bua ho tswa bukeng ya Hagai. Re tlo qala speaking from the book of Haggai. Now how check out the background ya se etsalang ha modimo a bua le bahlanka ba hae. Ha o sheba ditlamorao of what is happening when God speaks to His servants. We realize hore Judah o ne a tswa Babylona bokgobeng. Re hlokomela hore Judah was from Babylon, the land of slavery. And they came into the land eo modimo a ba fileng yona. Ba tla lefatsheng leo Modimo that God has placed them in. This, when you read the book of Ezra, you understand it from chapter 4. O tla itlisisa hantle ha o bala bukeng ya Ezra ho tloha chapter 4. That there were those, when they came back, who wanted to be with them. Hore hona le bao ha ne ba kgutla ba neng ba batla ho ba le bona. Those who disguise as if le bona ba moyeng wa hore ba ahe Ba yentseng jwalo ka ekare they are in the spirit to build. to rebuild the temple of God. Ho aha botjha kereke tempele ya Modimo. Now, when bo Ezra ba utlwa hore ena ha e tsamaisane le rona, When Ezra heard that this is not of ours, ba re se ha se se modimo wa rona a se boletseng. this is not what the Lord has spoken. The Bible says the opposition stand aside. Ya ba kganyetsang ba emella ka thoko. They try to criticize them. Ba alella ho ba bua hampe. Hore le ka aha eng e tla etsahala mo ke ka ga le motse kana ka. What is it that shall you build in this after so many years? But Haggai on the other side, And Haggai ka lehlakoreng le leng. he focused on the, you must underline this. Haggai on the other side, he focused on the internal opposition. O ile a dula kganyetsong e ka hare. Now, you need to hear what is this opposition. O hloka ho He hlokomela focused on the kganyetso ena. internal opposition, e leng teng. Kganyetso e leng teng. And now this opposition were not people.
kganyetso ena e ne e se batho. Empa kganyetso ena e ne le sebe sa batho. But this opposition was the sin of the people, Hobane sebe sa batho ne se etsa hore ba seke ba utlwa Modimo. because it caused them not to hear God. Do you hear what I'm saying Wa to you? nkutlwa ke reng ho wena na? They couldn't hear sao Modimo a se buang. Ba ne ba sa utlwi that what God was Hobane saying, the opposition ya Massyria ya Masamaria ile se fetile. because the opposition from the Samarites had already So ka ra passed. tempele ne le bana ba Modimo ba reng ba rata Modimo. In the temple were the people of God who loves God. But it was their sin that was their opposition. Empa sebe sa bona e ne e le yona kganyetso ya bona. Oh my Ya God. botsa. Ya ngizwa? Yebo. My God. And now, that is why we come to this part. Ke ka hoo re tlang karolong ena. I think this message, if there's something that we need, re hloka kganya ya Modimo. Ntho ha ebe e teng e re hlokang, it is the glory And of God. therefore, we need greater glory of God. Re hloka kganya e kgolo ya Re Modimo. hloka kgalalelo e kgolo ya We Modimo. need the greater glory of God. Without it, we cannot afford Ntle this. le yona re kekebe ra kgona ntho eo. Now, quickly, let's read from the book of Haggai, chapter 1, 13 to A 14. re baleng buka ya Agare 1:13 to 14. Haggai lengosa la Jehova. The Haggai, the Lord's messenger, A bua le setjhaba ka taelo ya Jehova a re, gave the people this message from the Lord. ke na le lona. I am with you, Ho bolela Jehova. says the Lord. Ya ba Jehova o tsosa moya wa Sorobabele. So the Lord sparked Underline the that word, enthusiasm. o so moya. He sparked the Ya ba enthusiasm Modimo o tsosa moya wa Sorobabele, of Zerubbabel, mosisi wa Juda, son of Shealtiel. Morasalathile, Yes. le moya wa Joshua, The governor of Judah. moprista e moholo, Jotsadake, Yes. le moya wa masala ohle a setjhaba. Amen. Mme baya ba qala ho sebetsa ntlo ya Jehova wa makgotla Modimo wa bona. Yes. Hallelujah. Amen. Now God put spirit of enthusiasm Modimo a tsosa moya wa mafolofolo hara pelo ya Zerubbabel. in the heart of Zerubbabel. And not only on Zerubbabel, E seng ho Zerubbabel even fela, on Joshua. le ho Joshua. Not only on Joshua, E seng ho Joshua fela, even to the remnants le masalla who were in the temple of the Lord. ba neng ba le tempeleng ya Now you Jehova. need to understand the temple of the Lord was in disarray. O hloka utlwisisa hore tempele ya Modimo e ne e le moferefereng. Ke a tseba le nna ke soka ke ya ko Jerusalem, but you need to understand hore marako a Jerusalem le ka jeno a tsawile. O tlameha utlwisisa hore indonga zase-Jerusalem nanamhlanje Are Zisawile. down, literally are down. di wele fatshe Even today. le kasheko lena. Empa, there's this good thing ya Modimo a etsang Ntho bathong ba ke hae. ena e ntle that the Lord is doing. O tsosa moya wa bona He rises their spirit hore ba etse mosebetsi. that they may do the work. And as they begin to work in the house of Ha the ba God, alela ho sebetsa ka tlung ya Modimo, ba sebetsa tlung ya Modimo wa makgotla ohle. working in the house of the Lord of armies, Despite the criticism, bad mouthing that was happening. ho sa kgathalatse puo tse mpe tse neng di etsahala. Now, beke fedileng, we spoke about your purpose Last week re ne re bua ka sepheo sa hao, in the group and in yourself as an individual. mokgahlelong le ho wena motho ka mong. So, tsatsing la kajeno, But today I say it's my prayer hore Modimo, ke re ke thapelo ya ka that God may raise the spirit of enthusiasm in you. Modimo a tsose moya wa tjantjello ka hare ho lona. Moya wa ho batla ho etsa ho hong ka hara ntlo ya The Modimo. spirit to want to do something in the house of the Lord. May the Lord raise such men and E women ka re Modimo a ka tsosa banna ba jwalo, who will experience this greater glory ya ba tla Modimo. itsebelang kganya ena e kgolo ya Modimo. Hobane se kganya fela, For it is not just the empa glory, ke ya Modimo but ena. it's God's glory. Haggai 2:4-9. Yes. But now the Lord says, Jwale Modimo o re, be strong, tia Zerubbabel. Zerubbabel. Be strong, Joshua son of Jehozadak. Tia Joshua mora The high priest. moprista ya Be phahameng. strong,
tiye. All you people still left in the land. Lona batho ba ntseng ba setse lefatsheng. And now get to work. You are not just remaining, but get to work. Sebetsang ha le ya sala fela, sebetsang. Hobane na, hobane ke na le lona, For I am with you. says the Lord of heaven armies. Ho bua Modimo wa mabotho a lehodimo. Moya wa ka o ka hare ho lona, My my spirit God. remains amongst you. As I promised you when you came out of Jwalo Egypt, ka ha ke le tshepisitse ha le tswa moo. do not be afraid. Le skebe la tshaba. Now 6. For this is what the Lord of heaven says. Ke seo morena wa mahodimo a In buang. just a little while, Ka nakwana fela. again I'll shake the heavens and the earth, Ke tla tsitsinya hape lefatshe le the mahodimo. oceans and the dry land. Mawatle le lefatshe le I will ommeng. shake all the nations, Ke tla tsitsinya mafatshe and the kaofela. treasures of all nations will be brought to this temple. Matlotlo ohle a lefatshe lena a tla tliswa tempeleng And when ena. that happens, I will fill this place with glory. Ha seo se etsahala ke tla tlatsa baka sena ka Hey, kganya. says the Lord of heavenly armies. Ho bua morena wa mabotho a lehodimo. A re ke tla tlatsa ntlo ena ka kganya I ya shall ka. fill this house with glory, Ho bolela Jehova fair. says the Lord of heavenly 8. The armies. silver is mine and the gold is mine, Silivera ke ya ka, gauta ke ya. says the Lord of heaven armies. Ho bua Jehova wa mabotho a lehodimo. Now listen to this. The future glory of this temple will be greater. Kganya e tlang ya tempele ena e tla fetisisa. That will pass the past glory, Kganya e fetileng. says the Lord of heaven Ho armies. bua morena wa lebotho la Now lehodimo. listen to this one. And in this place, Ebile bakeng sena I will bring ke peace. tla tlisa Oh, kgotso. that is very important. Yes. Me bakeng seo ke tla beya kgotso ya. And in this place I will bring peace. Now, if Modimo are, I will bring my peace When in that God place. says ke tla tlisa kgotso bakeng sena. Hona le seo Modimo a se buang, a re lona masaledi, There are things that he says unto you the remnant, lona bao ba setseng. ye who are remaining. You've been accused, you've been bad mouth, you've been criticized. Ha e sa le ntse le sutjwa ka menwana le bua hampe le ntse le hlekefetse. But you need to focus on the author and finisher of your faith. Empa le hloka ho tsepama ho moqadi le mopheti wa Hore tumelo ke tsa lona. yena moqadi le mopheti wa That he tumelo ya is the lona. author and the finisher of your faith. Mme kganya ya ka e tla tlaela ntlo yohle. And my glory shall fill this house. Not only my glory will fill the house, E seng kganya fela e tla tlala ntlo ena. empa kganya ena e tla feta ya pele. But this glory shall be greater than the latter days. Ho bolela hore re tlamehile re tswe tlwaelong ya, yes, last week, not even 10 years back. It means we need to move out away from the habits of last week. If last week Sunday was that kind of a service for you, Haebaneng beke e fetileng ne le tshebeletso ya mofuta ona. Modimo ka jeno o batla tshebeletso e be ka moo e leng ka Today teng God today. wants his service to be in this way. The future glory of this house will be greater than the world. Kganya e tlang ya ntlo ena e tla fetisisa e fetileng. Mengalong ena ke tla beya kgotso ya. And in this place I shall place my peace. Ha o bolele Naledi, o bolela Jehova wa makgotla. Not Naledi, but the Lord says so. Now, Modimo re dumela hore o na le pono kapa o na le morero ka phuto ya rona ya Moreleta Park. We believe God, He's got a purpose and a plan with this congregation of Moreleta Park. God wants us to be the instruments Modimo o batla re be disebediswa hore re hape batho bakeng sa Christ. to win people for Christ. When you read Matthew 28 and Ezekiel 47, Ha o bala Mateo 28 le Ezekiel 47. those are the scriptures that we believe God has given us as a church. Ke mangolo a Modimo a re neileng ona jwalo ka Hore kereke. go therefore and make disciples. A re e yang jwale le ilo etsa Hore barutuwa. the streams will flow in the book of Ezekiel. A re dipula di Hey, tla phalla bukeng ya From Ezekiel. the dry land, when the water reaches there, Ho tloha mobung o ommeng metsi a tla there will be fitlha moo. life in that place. Ho tla ba le bophelo bakeng Se seo. se bolela eng ka wena na? What does this mean with you? Ho na le batho ba emetseng ho utlwa tshepo ya Modimo ka bophelo ba There hao. are people anticipating to hear the Ah. hope of God through your There are life. people who are depending to hear God's hope ka Ho na le wena. batho ba emetseng ho tlo utlwa tshepo ya Modimo through you. Now ba
emetse lebitso la They hao are awaiting your name hore ba utlwa tshepo ya that Modimo. they may hear the hope of Ha ba God. emela somebody else, ba Not emetse somebody wena. else, but No. you. Yo, do you Nkosi yami. get how important Wa this? utlwa e bohlokwa jwang taba ena? Wena o le mong, they're You waiting for you alone ba o emetse to bring hope of ho God tlisa tshepo ya Modimo mo mothong o mong. to somebody else. And we believe that through spirit-filled, Re dumela hore ha- Members of the ho- church. ho maphuthe wa tletseng ka moya wa we are Modimo. not just members of the church. Ha re maphuthe o fela. Empa re maphutheo a dumelang hore re tsamaiswa ke moya o But we halalang. also believe that we are led by the Spirit of God, And the Holy therefore, Spirit. we should be filled in the Re Spirit. tlameha ho tlatswa ka And moya. ha re tletse moyeng wa rona, As we are filled in our spirit, jwalo ka ha ba bua bukeng ya Zekaria ha ba mmoho, as they said in the book of Zechariah when they see they him, say, we will go with you, for we have ba heard re re tla ya le wena Eish. hobane re utlwile that God is with hore you. Modimo o na le wena. Mo yang teng re ya le wena. Wherever you go, Not because of perfume ya hao, e seng ka baka la ntho tsa hao tse nkgang ha monate, kapa whatever means you have, not because of kapa that. dintho tse o nang le tsona. Empa re tsamaya le wena hobane o na le But Modimo. we are going because you have God. Ke nako ya hore re tsamaye le batho ba tsamayang le It's Modimo. time to go with people who are going with God. Ke nako ya hore re utlwe batho ba impacta maphelo a rona. It's time we hear people who impact in our lives. I posted yesterday on my status this Ke statement. beile taba ena statuseng I maobane. said that, am I an impediment to your life? Na ke tlisa phapang bophelong ba hao. No, ke tshita. Ana ke tshita bophelong ba Ke hao. tlisa tshitiso bophelong ba hao na. Am I bringing a disturbance in your life? I'm not putting the status for fun of it. I'm preaching in Ha it. ke bapale ka tsona empa ke a So rera I moo. said, am I an impediment to your life? Na ke tlisa tshitiso bophelong ba hao na. Or are you an impediment to my path? Kapo o tshitiso tseleng tsa ka na. Because I want to see the Lord. Hobane ke batla ho bona Modimo. Nkosi yami. Isikhathi sokuthi sitikizane sindlulile. Nako ya ho tsikinyetsana e fedile. But this is the time where souls must be one for God. Ke nako eo memeya e tlameileng e hatjwe le Ke nako Jehova. hore batho ba sokolwele ho Modimo. It's time for people to repent unto the Lord. I cannot overemphasize how important this is. Nkekebe ka hlalosa ho feta mono hore taba ena e bohlokwa The hakakaang. reason that we come into the house of God like this, Lebaka leo re kopanang ka hara ntlo ya Modimo tjena, hobane we want to be equipped and go out and touch ke hore lives. fela re tle re matlafatswe re tswe re lo ama maphelo. It's time to be pregnant with the Spirit of Ke God, nako ya ho emara moya wa Modimo so that we be able to give birth. hore re tle re tswale. It's only when we are aligned with the Spirit Ke of the ha Lord. fela re le motjheng o le mong le moya wa Modimo. We cannot do without the Spirit Re of kekebe God. ka kgona ntle le moya wa Modimo. And we believe that we need to know Jesus more intimately. Re dumela hore re hloka ho tseba Jesu ho feta moo. Paulus said, I want to know Christ more and his power of resurrection. Paul says, ke batla ho mo tseba ke be ke mo tsebe le matleng a hae a tsuo ya bafu. Hobane ona matla ao a mo tsusitseng bafu. For the same power that rose him from the Lentswe dead. la Modimo le re a ho The rona. word of God says they indwelleth within E seng us. a tla ho rona. Not they shall come Empa unto matla us. ao a ho rona. But that power is indwelleth within And in the us. name of Ka Jesus, lebitso la Jesu. tsohle di a kgonahala. All things are Ho possible bao ba to dumelang. those who E believe. seng ba lakatsang. Not those who desire, Empa ba but dumelang. those who believe. Kuloyo kulaba bakholwayo. And to those who believe. Kuyenzeka. Ho ya etsahala. Noma isimo sivuma Le noma ha maemo singavumi. a sa dumele. Kodwa Empa ho kuyenzeka. ya etsahala. For we are not just a church Ha re kereke fela. that seek maybe to mix the colors, black and white, colored and Indian. E batlang ho tswaka dimala tseno But we kaofela. are a church that seeks God's kingdom culture. Empa re kereke e batlang mmuso wa Modimo. We are a kingdom culture seeking church. Re kereke e tshwereng mmuso wa For Modimo. in us there's no more Jew, Hobane ho rona ha o or sana Greek. mojuta. Umxhosa, Hey, Mpedi. all tribes. Abayo batho ba ba fihla sefapanong sa They are Jesu. not there on the cross.
Empa ba kopana le madi. but they meet the blood of Jesus. That doesn't separate any one of us with his Madi color. a sa re kgetholleng ka But it is the blood that brought us all Ke together. madi a re kopantseng ha mmoho. So we need to know Jesus more Re intimately. hloka ho tseba Jesu ho feta mona. Le ho batla mmuso wa Modimo pele ho tsohle. And to seek his kingdom above all. Moruti Ian this morning when connect we say potso ke hore now when are we going to stop to say kereke e ka nketsetsa eng na? He said, re tla qalaneng ho emisa taba ya hore, what shall the church do unto me? And you say what is it that I can do O qalelle hore ke eng seo nka se for God's etsang? kingdom, not church? Mmusong wa Modimo e seng kereke. What is it that you can do for kingdom Na of nka God? etsa eng ke etsetsa mmuso wa Modimo? And we seek to be healthy emotional. Re batla ho phela hantle moyeng. Maikutlong a rona le moyeng. Mehopolong ya rona le meyeng ya Re rona. tle re sebeletse Modimo ka kgotso. That we may freely serve the Lord. in Re tle re peace. tsebe ho hodisa ntlo ya Modimo. To grow the congregation and serving the Ka Lord. batho ba reng ke utlwile ka Jesu ona. People would say, I heard about this Jesus. Ha ke kgahlwe I am not pleased. ke hoping type spirit sa batho. Ke meya ena e tlolang a batho. Ha nkgahlwe moya oo. I am not impressed by Ke such kgahlwa spirits. ke motho a reng mara ke batla ho utlwisisa ka Jesu. I am pleased by someone who Eish. says, I want to understand this Can I Jesus. challenge you, church? Ke ka o phephetsa kereke. Pele le mosena se fela. Before this year comes to an end, O ko be intentional o batla motho o reng ke batla mothatla ke batla utlwa ka could Jesu. you please seek someone who says, I want to hear about Jesus? And o etsa appointment le motho ona every Sunday. Make an appointment with this person. Bona ha o Sonntag tla e le mong le na mong. mona ha o nkgahlise ka next. When you bring them here, you are not pleasing me. Empa mo tlisa boteng ba Modimo But ya you phelang. are bringing them into the presence of the Can we living go God. intentionally and seek those people? Na re kaya ka o itela Ba re reng ilo ke batla batla ho batho tseba ka ba. Jesu ona. Ba reng, I want to know about this Maybe Jesus. when I understand hore o mo thusa You jwang. might not understand how you help But them. go lungile noma kunjalo. Empa ho lokile le ha o le What is jwang. important is for you to Se touch bohlokwa ke someone hore o ame moya. and say ke kopane le motho ona. And ore, I met this O person. re o batla ho utlwisa ka Jesu ona nna ke mo tsebang. They want to understand this Jesus that I know. O tjho hore nna ke a mo tseba Jesu ona. Say, I've got an But experience I don't with this understand Jesus. how to help this person. Empa ha ke tsebe ke mo thusa Mara jwang. ke ona o tlile. But here they are. Ausi Monica thusa. Please help, madam. My God. Yes. Can you imagine how if we do that? Bona fela ha re ka etsa se. Re etsa business ya evangeli ya Modimo. Re sebeletsa Jehova. Business ya rona ko re meya e pholoswe. Taba ya rona is that the spirits, the souls may be E saved tle tsebong ya Jesu Christ. and come to the knowledge of Jesus Christ. Campbell Morgan ha ngola ka revival o bua mantswe ana. When he writes about revival, he He says, says revival cannot be organized. "A re tsoseletswa ha e tsebe ho ralwa, But we need to sail empa re hloka to ho catch the wind phaphala from heaven. hore re hape moya o tswa lehodimong." When God chooses to blow upon his people once again. Ha My Modimo God. a kgetha ho budulela bathong ba hae hape. Ha ke tsebe ntho tsena ke di utlwa ke nna ke le monna. Yeah. So ho tjho hore ha ra tlameha hore re shebe hore It means we don't have to look on poster ya crusade ko kae. where is the crusade poster? Tente e ho kae. Where is the tent? Ebile matsatsing ana se re shebe venue ya ko hoteleng ke ko kae. Where is the hotel venue? Ha re sa tshwara ditenteng se re tshwarela dihoteleng. We now host in the hotels, not in the Upgrading. tents. We have Hobane upgraded. problem ha re fihla crusading. Because our problem when we reach the crusade, 98% ke batho ba reng ba hamotse Jesu Christ. bongata ba batho bao are people who received Jesus Christ. Yes. And le occupy le ditulo tse tlamehile di dutse ke ba etsa dibe. And you occupy the chairs which are supposed to be given to the Because le sinners. enjoy ho utlwa thero ya moruti mama. For you enjoy someone else's preachings. Come on, it's one moyeng wo. Get out of that spirit. You come to church, you choose who's preaching. O tla kereke o ntlo kgetha hore ke mang a rerang. Get out of that E spirit. tswa moyeng oo. Le wena mo online. Get out of So that are you spirit. online. E tswa moyeng oo. You select whom you listen O to. kgetha hore o mamela mang. Ke nako ya hore o mamele moya o hallang It's kwele time you batho. listen to the Holy Spirit and let people alone. So now this man says revival ha hona motho a ka e planang. Monna ona o re no one can plan a O re moya revival, o hallang ke ena a tla e but the etsa. Holy Spirit shall do it. It's like modimo o eme hodimo le Ho jwalo shebile. ka ekare God is standing Are above when up God there begin to looking. blow
And ha alala ho butswela. Ho ya ka hore ke mang a utlwileng moya. It is up to those who felt the Ke Spirit. ka o mmina thoko a re ke laolwa ke moya. That's why the singer Are, says, ke I am iketse. led by the Spirit. A re ke hlanye. I am not crazy, Empa fela ke laolwa ke but I moya. am led by the Hobane Spirit. ke utlwile moyeng wa For Modimo. I had heard in the Spirit A of ka the utlwa Lord, bathong. not from A ka people, utlwa ka poster. not from the Ke poster, utlwile moyeng wa but I Modimo. felt it in the Spirit of the Lord. Somebody's waiting for you outside. Ho na le motho o emetseng ka ntle, Catch the spirit of hore the o tlo Lord. tshware moya ho Modimo. Hobane pono ya rona For our e vision re Jesu ke tsohle bathong bohle. says Christ is all and is E in seng all. some people, Eseng batho ba bang, but Jesus is all and is all. to empa all Jesu of ke them. tsohle ho Ke bohle. tsohle bathong bohle Jesu ona. Jesu ke tsohle ho Ha se bohle. tsohle bathong bohle fela. Eseng ho fela. Empa even to do disciples, we are the disciple makers. Also re etsa barutu. Yo, lona le bone Modimo le hlomphile You jwang. don't see how God has honored Yeah, you. o kgona ho etsa wena. You are O able fuwe matla to go do. etsa. You've been given the power to do To do disciples. Bona, ha se Paulus fela na le disciples. Ha se Joseph fela na le It's not disciples. Paul or Jesus You alone with are disciples. supposed to have disciples, Empa Lord. o hloka ho ba le barutuwa le wena. Okay. We meet Apostle Mama. Waiting for Apostle Mama. Le wena You also can have o disciples. ka ba le barutuwa. Hobane matla a moya o modimo a bophelong For ba the hao. power of God indwelleth is within your life. Ai. Come on now. Ho matla a modimo a ho wena. The power of God is within you. Matla, The power. matla. The power. Jesus. O na le matla. There is power. O na le matla. There is power. So we need to make disciples. Re hloka ho intentional. etsa barutuwa. And now, what holds us, Momoreleta Park, is we have this kind of values. We have these values, moral. Re na le dimelo tsena. Relationships are very important. Dikamang di bohlokwa. It's not who utlwa ka Jesu, but to have a relationship Not with just Jesus. hearing about Jesus. Ho But ba le to have- dikamano le Jesu. You need to have a relationship O with hloka Jesus. ho ba le dikamano le Jesu. And move in obedience. O tsamaye ka ho mamela. Ha hona batho ba thata jwalo ka batho ba reng ke bazalwane. No one is complicated like umzalwane. Can I repeat the statement I said last week? Ka pheta puo e ke buileng beke. Maybe it's for your sake, Osdod. Now I said, Ke itse I realize already, haeba hona le batho ba hloileng lebitso Jesu. if there are people who hate the name Jesus, Kelelletso ga se ba etsa ding. I realize they are not sinners, Empa ke batho ba reng ke ba Kreste. but are those who says are That's very Christians. shocking, eh? Ya tshosa taba eo. Ka bona mabishop ka bona sheba. Okay, re ke a pheta hape. I repeat Haeba hona it le again. batho ba hloileng lebitso Jesu. Should there be people who hate the name Ha se Jesus? batho bao lona le reng ke ba etsa ding. Those are not the ones whom we call But batho ba sinners, hloileng lebitso le Jesu ke rona. but we are the ones who hate that name, Ba reng ke ba Zex. who says they are Ke Christians. rona re hloileng lebitso le Jesu. We hate the name Jesus. Why? Hobane Because every time when you call this name, ka nako tsohle ha o bitsa lebitso le, lebitso lena ha ona choice. this name ha ona boikgethelo. Le ho analyze. It analyzes you. My God. Have you ever seen how scan works? O la bona go scanner se sebetsa jwang? Ke lebitso la Jesu. It is the name of Jesus. And therefore, every time when this name begins to scan us, Ka nako tsohle ha le qalela hore phenyokolla hona le mo re lebitso le, fihlang re stuck teng. we are stuck somewhere. And ha re batle hore le re bontshe And re stuck. we don't want it to show us that we are stuck there. And therefore, ha re batle ho le utlwa. And we don't want to hear it. We want to hear blessings only. Re batla ho utlwa tlhonolofatso fela. But we need to move in obedience. Re hloka ho tsamaya ka ho mamela. And ebe we become the servants. Ebe jwale re ba bahlanka. Re sebeletse. We serve. And we say our foundation is found in the scriptures. Re itse motheo wa rona o tholahala mangolong. Ke a o bolella, haeba o batla ho understanda hore
Re ho kae re le Mogeleta Park Church. If you want to understand where we are as Moreleta Park Church, It's a pity ha le kgone ho bala pampiri tsa Afrikaans because le tla utlwa ka gona haholo mo teng. bohloko ko ra re kgone ho bala pampiri tsa Afrikaans, you'd hear more. We from cannot that. compromise lentswe la Modimo. Ha re tsebe o ka rekisa ka lentswe la Modimo, the word of God. Moya o halalelang ha ona ka mo re ka meellang ka thoko ka teng. We can't sideline the Holy Spirit. Ha ba na le ntho e re hlantshang re le phuthego ya Mogeleta Park. Should there be anything driving us crazy Ke as a bophelo- congregation ke of bophelo Moreleta ba Park, thapelo. it is a prayer life. We have more than 100 prayer groups in this church. Re na le di-prayer groups tse fetang 100 ka hara kereke na. Now, unkutla ke shining light ke bua Mogeleta Ha Park ke bue ka congregation. shine like I say Moreleta Park. We have more than 100 prayer groups still Re na le existing. di-prayer groups tse fetang 100 tse teng. And therefore, you have a part in wena to play. O na le karolo eo o ka e In bapalang this moo. God's grand purpose, Ke sepheo sa Modimo. you are a puzzle that needs to fit somewhere. O puzzle e hlokang ho kena Ha o kae kae. hloko go lo loser figure ya hao. You don't need to lose your figure. Ha o hloko go lose mkhaba wa ka. You don't need to lose your, One peke eo e right ntate keep. yes, keep that one Ho there. na le mo go ga o fitla tlo fita le yona. Somewhere you come in, it Tlwela shall bo be Cliff that ka way. di 8 pack. Let them alone with their 8 packs. Ha sana 6, sele 8 pack. So, ho na le mo e mong le mong a nang le sebaka ka hara There's kereke. somewhere where everyone has got a place in a church. Nna ke kgahluwe choir ha e tse bina mo. I was impressed as the choir sang here. Ha ke tsebe gore ha o batla ho ba joina na. I don't know, don't you feel like joining them? Ke kgahluwe worship team e tse I opela. was pleased as they were singing. Ha ke tsebe ho batla ho ba joina na. Don't you want to join them? Ha ke tsebe ga o batla go be wena a sharang batho ha ba kena ka tlong Don't ya you want to be Modimo the usher as people comes into the na. Ha ke house of tsebe gore God? ke neng mo leng hore o tla emela hore tshebeletso le ono tje re o bone o ikenela fela ka ntlong ya thapelo lo rapela. When will it be when we see My you in God, this my God, my service God, like my this? You God. will go Ha into re the prayer room tsebe and ke pray. neng e tla gutla ntho ena. When shall that thing Ya hore come? re utlwe batho ba bua ka Where maleme ka shall we tlong hear Modimo. people speaking in tongues E in the re re house sa of utlwa God? motho a bua ka di-tongues ka mo. When last did we hear Re utlwa anyone on the speaking other in side tongues? motho a arabela seo Modimo a And se we hear buileng. someone confirming what the Lord It has is said. only if people are positioned Ke properly. ha batho ba eme hantle le Modimo. Now, potso wa ka ke ena mo wena. Here is my question. Where are you O kae na in your spiritual life? bophelong ba hao ba moya? On the scale of 1 to 10. Scale sa ho tloha ho 1 ho fihlela ho 10. 1 e le worse. 1 ke e fetisisang ka 10 kore o dimo bophelong ba hao ba semoya. 10 ko re so phahame haholo. Potso kore o kae bophelong ba hao ba Where semoya? are you in your spiritual life? O kae? Where are you? Modimo ke kopa o thuso wa arabe potso eo pelong ya hao na tje. May you O answer kae? that question in your life. Where are you in your Where are you? spiritual O life? kae? O O kae? kae? O kae? It's not wrong to be at 2, but as long How- e le wena tsebang hore ke mo 2, Ha ona bothata o iphumana o le 2 ha fela o itseba hore Modimo you tlo are. araba. God will answer. Taba ke gore e beya number ya hore o kae moyeng wa hao. Scale yourself. Where are you? O kae bophelong ba hao. Where are you? The second question, Potso ya bobedi. o nahana hore motho eo ya dutseng pela hao Do you think the person seated next to you, o kae bophelong ba hae ba semoya? where are they in their spiritual life? Put the number maybe. Beha nomoro fela. Modimo tlo araba. God will answer. What do you think the person next to you o kae bophelong ba hae ba semoya? O nahana hore where is that person next to you? You see, there's one chance that God will always give us. Ho na le mohla o le mong that God will give. Ke a you. tseba hore rata hore God is God of second chance again. Ke Modimo wa the second chances. But bona Modimo every time offer chance a one. He will only give you one. 1,000 days more. It's like a day. Matsatsi a Aye. sekete a jwalo ka tsatsi le Ala leng. utlwa, ala Ke utlwa. di leng. His mercies and grace are new every morning. Mahau wa hae le mosa wa hae o ntjhafetse So letsatsi le if leng. God can give you just one chance, Ha Modimo a ka o fa monyetla o le mong fela. because on number 2, bophelong ba hao ba semoya, You are on number 2 in your spiritual life. what is it that you will do when God give you that O chance? ka etsang when God gives you monyetla o mong? You need to do something about O it. hloka ho etsa ho hong ka taba ena. Now, potso ke hore
after o bone hore o hokae in your spiritual scale, Question is after realizing your position in the spiritual and where is your fellow brother or sister? moina wa hao o kae yena? How are we going to turn around this church? O tlo fetola kereke ena jwang? Now, kereke ya pele tlamehile fetolwe ke wena. The first church must be turned by you. Moreleta ke then the second one. Moreleta paka ke ya bobedi. But kereke ya pele tlamehile e turn around The ke wena. first church that must turn O tlo is etsa you. eng hore o fetohe? What shall you do that there may be a change, a turnaround? Will you just sit down only Now o tlo dula fatshe fela. and do nothing? O ska etsa letho. Will you just sit down and do nothing? O tlo dula fatshe o sa etse letho. Watch this clip. Sheba clip kena. قلبه مدروش وشايف يقول لك شايف حيه وما حيه وتلقى الاجابه برصي ولا ضب. This is what happens. Ke se etsahalang sena. Ha o sa tsebe go dutse kae. When you don't know where you are seated. Ha o sa tsebe hore o dutse kae. When you don't know where you are seated. You just fall and die. Wow. So a ke tsebe. I don't know. From that scale sa 1 to 10. Ho tloha ho 1 ho isa ho 10. If not to from 1 to 4. If they were saying ho tloha 1 ho fihlela 4. Kaofela ha lona tla leme mona ke ntse AK47 ke le bolaya. All of you come here so I may shoot you. O tshware hore ka jeno nkebe se o shwele. Means that you would have been O dead. hloka o tsebe hore o eme kae. You need to know where you are seated. You are standing. O dula hao fela. You're just sitting. O tlo etsa go tswe dinoa ka tlase ho wena. Will cause snakes to come out from you. Di tla o ja. They will eat you. Where are you? O dutse kae? But here's a good thing that I like. Ntho e ntle ke ena ke e ratang. You need to regroup, you know. O hloka tsela go o qale hape ka tsela e nngwe. You need to start again. Wa bona re busy ka bafana. We are busy ka Ga Bafana regroup. Bafana. O bapala di-player tse re sa di tsebeng next. Players that we do not know are Re now tseba player playing. tse 3-4 fela. Only know a few players. But we need to regroup Re hloka ho intjhafatsa, ho iqalafatsa. and begin to have this relationship le Modimo, Re be le botlelwane bo na le Modimo. so that we may grow in the Lord. Re tle re tsebe ho hola moreneng. There's no way o tla hola moreneng o sa sebeletse. Ha o tsela eo you will grow when you don't serve. But you need to serve in order to grow. O hloka hore o sebeletse o tlo tsebe ho hola. Hobane ha ona ka mo o tla ba le experience ya moya halang sa etse next. You shall not have experience of the Holy Spirit while doing nothing. But as you do, Holy Spirit helps you, teaches you. Ha o ntso o etsa moya o halelang wa o ruta. Because Oh, what if na arabe ke o tenne Haebaneng and you depending on me to grow? haebaneng ko o tenne mme o itshetlehile o nna o re o tlo How hola. will you sit here and listen to me O as I tlo dula speak? jwang o mmamele? You gotta depend mo moya o halalelang. Itshetlehe in the Holy Spirit. Because if o tlile moyeng o halalelang, Once you have heard from the ha o Holy fika o Spirit, dula mo, when you come and sit here, maybe ko tenne Wednesday, but when I stand here, I might have annoyed you yesterday. Impact. moya o halalelang kgona ho thusa ho receive what you have to Holy receive. Spirit is able to help you receive what you need to receive. And therefore you leave. O tla phela. So we need to regroup Re hloka ho intjhafatsa. so that we improve Re ourselves. tle re tsebe ho phahama. Now there's a difference between a sheep and a shepherd. Ho na le phapang pakeng tsa nku le modisi. All of us, we want to be shepherds. Kaofela ha rona re batla ho ba badisi. All of us. Kaofela ha rona. Secretly so. Sephiring mole. Hey, asivezi ukuthi sifuna ukuba abaholi. Ha re bue ka yona re batla ho ba ketapele. Have you ever seen when there's some form of elections and we don't know, re batla batho ba 5? Now la bona ha ona le dikgetho ho thwe re batla we want only 5 people. Are there any volunteers ba batlang volunteer or ba di leader? Ho na le ba intshang sehlabelo. Very few people will raise their hands. Banyane fela o tlo phamisa matsoho. But deep down we wish to come and serve. Empa ka pelong ya rona re a khalla. Ka hlala.
there's this tokering. People want your stars, but they don't want to know about your scars. ba batla ho tseba ka naledi tsa hao empa ba batla ho tseba ka mehwabadi ya hao. Bafuna ukwazi ngaloko kuhle. Ba batla tse ntle tse Kodwa okubi lokho okunako empa bohloko bona le bona asifuni ukutaste that. ha re bo batla ga batle le ho buka. Now, for you to be a shepherd, Hore o tlo be modisa you need to smell like a sheep o first. tlameha o qale o nkge jwalo ka nku. Ke la utlwang nku e kga jwang? Have you heard the smell of a sheep? Kore e nkgetse phela e nkgala se re jana mateng. It smells alive, also smells when So it's dead. Masedi a o batla o ba moetapele. Well, when you want to be a leader, Qala pele o nkge jwalo ka nku. start first to smell like a sheep. Aye. Ka mantswe a mang kokobela. Be humble. Ska re impress. Don't impress us. Hobane o tla ba le depression. You will be depressed. O tla ba le kgatello ya maikutlo. You will be depressed. Let me quickly rush. Ke potlake ka pelenyana. So, ha ona kereke e holang e sena what we call small groups. No church shall grow ntle le diratswananyana tse nyane. Sidinga ukuthi sibe nama small groups We need the small groups. in order to grow as a church. Hore re tle re tsebe ho hola jwalo ka So kereke. we have different groups, care groups, interest groups, and other groups. Re na le di-group ka mefuta ke eng. Example of interest group, it's what we have seen here. Mohlala wa interest group ke o e bone mona. Choir it's part of the ministry in the church. The choir you saw here ke karolo ya tshebetso ka hara kereke. It's an interest group. E bitswa interest group. The core of our groups, it's what we call care groups. Sesosa sa group tsa rona ke ena re tweng ke care group. Re keke ra hola if you are not. Okay, let me paraphrase this. O keke wa ba mokreste a betere if you are not in the small group. You can't be a better Christian how say. Hobane ke mo tlamele o ithute ho rapela ko ho bala lengolo ho shera lentswe ho thusa. That's why you need to learn to pray, to read the word and to help. So you need to belong. O hloka ho ba kae kae. Now let's look at this clip. A re shebe clip ke ena mona. Hore in our leadership, Ketapeleng ya rona and how can we be effective? Re etsa dintho kaofela. re ka ba effective jwang re sebetsa kaofela. Watch. You need to be a leader, O hloka ho ba moetapele. but ha ona leader o itsamela o le mong. O ka se etele pele while walking alone. But you need to be part of something to be a leader. O hloka ho ba karolo ya ho hong hore o tlo etele pele. Dikarohano ha di tswa modimo di tswa ho Satan. Separations never comes from God, but they come from the devil. Guys, you can play it as I'm talking. O ka e bapala ntse ke bua mo. Now, without unity, Ntle le kopano, there's a vacuum in there. ho na le sebaka, ho na le sekgeo se bang teng. And the science ere ha ona sekgeo ne? Ere there's always something ne? Ke a rata science It says there's no space, there's no vacuum. Ho dula ho na le ho. Hobane le moyeng ho jwalo fela. Even in the space, it's like that. Ha ona go mona sebakanyana sena ke sa etsa tjena. There is no unoccupied space. Every space that is open, it's either it's occupied by the Spirit of the Lord or the spirit of the enemy. Taba kore na ho na le moya wa modimo kapo moya wa Can I sera. repeat this? Every Re ke space pele. that is open is occupied by the Spirit of God or by the spirit Baka of se the seng le enemy. se seng se buleileng taba kore se na le moya wa modimo kapo moya There wa is Satan. no vacancy. Ha ona ho buleha fela. How ukho umsebenzi la? Ha Ukhona umsebenzi all the time. ho dula ho na le mosebetsi ka nako tsohle. It's either you are part of this or you are not part of this. Taba kore o karolo ya ntho ena kapo ha o karolo ya yona. Can I move on, guys? I'm not sure why you are not getting it. So now, in this signage where you're supposed to be part of this, Jwale mona mo re tlameha ho ba karolo ya ntho ena.
We cannot move together if we are not in agreement. A re kgone ho tsamaya hammoho ha re sa dumellane. And Modimo o re fa mohlala when a kenya moya wa tsoseletso ho Zorobabel. God gives us an example as he instilled the spirit of enthusiasm Modimo ha in Zerubbabel. tsoseletse Zorobabel a liwa. He doesn't just ignite him alone, Empa moya wa Modimo o fitla pe o catch up le Joshua. but it catches up with Joshua. Not only Joshua fela le Zorobabel. It's in Joshua and Zerubbabel, O re le phuthego but yo. also the entire congregation. So moya wa Modimo ke moya o dulang Now, bathong. the Spirit of God Ba is the batlang moya wa Spirit that Modimo. indwells those who need the And Spirit jwale of rona God. ha re tsamaya moyeng o wa Now Modimo. that we walk in the same Spirit of Se God, ka re sitisa please re do tloele not re disturb tsamaya. us, allow us to walk in that Ha Spirit. re re Modimo re re kwa. When we say God says Ha this ba way, wena o ya kwa re tloele we rona see you ge. going that way, allow us to take the other way. Tloela somebody o batla o bua le ena hore Allow someone you want to talk to. a mane ya le nna lefting. Say, come, let's go No, to the moya left. wa Modimo re right The re ya Spirit of the right. Lord says we go to the right and we go to the right. Because we walk under obedience of the Holy Hobane Spirit. re tsamaya ka ho mamela moya o halalela. And what is it that we can achieve in these Ke groups? eng seo re ka se finyellang digroupung tsena? Is to be uplifted, Ke ho phahamiswa, to have a fellowship ke ho ba le dikamano. and prayer together. Re rapele hammoho, Re worship re le kaofela. re tlotlise Modimo kaofela. When we do that, Ha re etsa seo, re thusa ho bona ditholwana tsa moya wa Modimo di sebetsa. we help each other to see the Spirit of the Lord working. Moya wa hore re ka ntle re bolele fangkhedi wa hola. The spirit of going out and preaching the gospel now is growing. And when we do that, As we do that, in your small groups, the small group, ha le emele leadership ya kereke re outreach ke ela ko kwa. you don't wait for the leadership of You church begin to says, do your "Where own there is your outreaches." outreach." O qalella ho qala di-outreach tsa lona. My God. Yes. Eh? You start your own outreach. Qala di-outreach tsa lona. Because pulpit e nyane. This pulpit is too small. Re ka se tlo ema mo kaofela. We can't all be standing here. Ha ba Modimo a batlile re nna ke eme January till December se ka nlwantsha. When God wants me to stay Le there nna ke batlo from ema mo January ke to sebetse tlo December, ema. don't fight with me. Ko wena a batlang qala dipina mhlena House Malifu. You always want to start songs. O na le team ya hao. You've got your team. Ha Modimo re House Malifu ke ena for the next 3 months a tla leader dipina mo choireng mo. Let it be because a se ena God batlang. says it's for the next 3 months. O you mo do botse that. go jwang Allow, o no prepare o tlo kumele. prepare dipina tse. Ask them how does it feel to prepare O for such. mpotse go jwang hore ke prepare ke tlo ema ke tlo Ask rere. Pastor how is it to prepare that he may stand Ka here. re nka o fa yona ntho ena ebe wena It's tla like I e could give it unto you. ha o tsebe go ha o monate o ema so. You don't know it's not nice to stand like this. Bana ka ema mo ke lenyatsa ke ema mo ke le hlompho. For I didn't stand here demeaning you, but I stood here respecting you. Ene ke ka ho utlwa motho a re hey se mone moruti wa so good. That's why you would hear someone And I will say Tshwarwana if you le can bona. keep on praying we'll get such sermons. Nna ke tla be ke araba ke re, ha o ntso rapela go fumana mefuta e tjena ya ditaba. So we need to achieve something ka the group tsa Re hloka ho fumana ho hong ka di-group tse, re hole moyeng wa rona that we may grow in our spirit, and be able to thusana to coach one another to re kgone to help one another, and teach one another. re rutana. Ke hona mo o kgonang ho bala lentswe la Modimo teng. That's where you are able to read the word of God. Leadership ya hao e hola small group, not in this Ketapele bigger ya hao things. grows in small groups, not in this Lo one, hlokomela. and to care for one another. Last but not least. Ya ho qetela kena. Okay, tsohle re di utlwile. We've heard everything. So what? Jwale, So what? jwale, Re utlwile. we've heard. What is it that we can do and commit ourselves? Ke eng se re tla se etsang to commit? We cannot move forward if we don't belong together. Re ka se tswele pele haebaneng wena ha o wa mo. If ha o wa rona, ha hona ka mo re ka tsamaya le wena. If you're not one of us, re ke ke be ra tsamaya le wena. But you need to belong with O us. tlameha ho ba e mong wa moo. We cannot move forward if we are not growing. O ke ke be wa tswela pele ha o sa hola. But we need to grow in order to move forward. Re hloka ho hola hore re tle The re most tswele pele. important thing out of all these things E bohlokwa ho tswa ho tsena kaofela is to do. ke ho etsa. Yes. So I want to start to see you do. Ke batla ho qala ho bona ketso ho wena.
When we close our eyes and pray and finish, when you go to your group, I want to see you do in your Ha re kwala mahlo re rapela re qetile le ga dikhupung tsa rona ke batla go bona o etse. Let's bow our heads. Ha re kobeng hlooho tsa rona. Oh, Lord Jesus. Yes. Ra leboha Modimo wa ka. Re leboha mohau wa hao le boholo ba hao ntate. Re a leboha Jehova, re a leboha. O kotlise moya wa tsoseletso maphelong a rona ntate wa ka ya lokileng. As you did in the life of Joshua Modimo wa ka. As you did in the life of Zerubbabel, Lord. Bring that spirit of enthusiasm. Lord, we don't want to be the type of Christians that are just Christians, but we want to be Christians, Lord, that have value to attack and destroy the kingdom of darkness. That is the business that we want to find ourselves in, to invade the kingdom of darkness. But we cannot just go out and attack such kingdom without being equipped inside. We cannot do such, Mudimuaka, if we don't be part of the small groups. And Lord, we said the foundation is a word. Prayer is our life, Lord. We depend on you, Holy Spirit. Help us to walk in the spirit of obedience, Mudimuaka. Whether my ama dumela kapa asa dumeli, impantate tsa re shebe sefapanong sa hao. Dipuo di le teng kapa di le siko. Keep us focused on you, Lord. Keep us focused on you. For only you, Lord, can bring us to a space of your word as you promised and say, in this house I'll bring my glory. It will be greater than the last. Not only my glory, but there shall be peace in that house. And silver and gold belongs to me. And therefore, Lord, it means there will be enough for all of us. There will be enough for all of us. Ako beletso seletso ka rapelo tsa bahlanka ba hao Modimo wa ka. Ka rabo mme Modimo wa ka, ka raba tjha Modimo wa ka lokileng. O ko tsose maphelo a rona. Re tle tsoseletsong ya hao ntate. Hobane wena o Modimo ntate wa ka lokileng. Re a leboha ka ona moya o halalelang. Re a leboha ntate. Khotso ya hao Modimo wa ka e fetisang kutlwisiso ya batho ha ke dule dipelong tsa rona. Mohau wa hao morena rona Jesu Kriste. O se phetse Modimo wa ka o bonahala maphelong a rona. Le kopanelo ya moya o halalelang all the time in us, Lord. O fihlela Kriste morena bo. Amen. I will serve no foreign God, no any other treasure, for you are my heart desire. The Spirit without measure, unto your name, unto your name, I will bring my sacrifice unto